Ni bwega sana mutegeri wa Meru TV na nkatho cia mwanya na ntumba kwithirwa uria muna batu gwatanire na batu kirinde tusietu uguru monarua ngakurikanirwa ni tariki 11 mweri ni jwa kenda mwaka 2025 niji nicio nteto ire twithirite tukuthiranira uguru monarua unirite rakwa ukambita njeri wa cheupe. Na tukiambiria na nteto cietu ni ati nabuo kana nyuma ya mathukangi kana wagangia bwa ukaria akwithirwa bumirite muno ruterene rwa Gembe North antu gukumenyekana ya KK Itama na antu kwithirwa kinya bakithirwa nyomba ciao na kinya gituo kimo kia polisi kia KK Itama kwithirwa gikithwa na ndi akariba rutere ru ni bethirite bagitiumire na kumenendia bunene utongerimo mubunge wao no Julius Staitimu bakiwa na aremi ni gucokaniria ukaria nterene u na kinya kwithirwa akiremo ni gucokia gituo kia polisi kira mbere kwithirwa gikithwa akariba bana ndete betete na mbere na kuwa wagangi boka rino bwetete na mbere kwithirwa bukiongeleka nkuruki ndene ya itura riu na rabetete na mbere na kwithirwa bakiuri thirikari na ndi yumbe kwithirwa ikigwata na gwikira mpene antu bara bagweta na mbere kwithirwa bakithirie bangi nyomba no mwandiki wetu wa nteto kuma rutererwa rwa Gembe Noe Mukiri wa Nkonja ari na ciotariria na makareka ya kwethero nyumba ende yombeta kwethera ya kekuyero nterese KK Itama ara ende orua kinya kambi ya body siombere kwethera kethwa na ende mantu ya kiomio kirathiri nyumba ingi siomba kwethera kethwa na nyumba betala cionde ni nyumba ithanthatu ira ciite ende akariba kontuku ni bawete ni njeremo ya wagagi bokaria na wasiokaria ni gukutumite nyumba isiomba kwethera kethwa rirende bakiromba nene baukaria na muno hari omubunge wa Nteri Julius Staitimu kwethera kiwatanira na rwangiro karia kenda kureta karia ntere iji sekian Itama na kuria ntaira ya mantu ya kwethi nyumba no ntwe ni etantabariko na nyumba ora siku ya anga kenia Itama ni siete nyumba almost 600 na mwanja ni nyumba kambi mwanga ya kinira kwa nyumba ya koyongwa na bura ningira mheshimiwa Tinjei ontobona abwikire manani sana no ndo aithia nyumba bara baitha nyumba uti atua boya irwa beya bakaithia nyumba bagacoka bagaita nyumba cietu ni ethetwo room karibu 14 ene na nontu mbisi thirikari mukono muraya kento kwero ndaromba babwithie ngito wa forensic investigation itukumenya au babwiri kondikila kinya nyumba ucio nthe yete ikira msin bakabwithia taping yau na kendra gutweka bakunasa ausika babamba kwithira bausikite kwithia nyumba iriku iwire au urite ni kuriara nyumba era twero kambi kuya twina kwe mieri mwanja kambira ikuya mheshimiwa baira turathathi barandika na uti action twayugirwa nyumba mbere kuyara museo witolunge beya turathathi bandika no uti action kambe tu neithirwa kambire tu ethirwa itwenda kwithwa tu na security tu badu tira askari bedro baye wao lakini kambire tu ya ithwao kambe kwithwao mheshimiwa Tinjei wo tubo yukirie bombo tutethia atia mtu na thwana jere ukona antu baba kwithirwa kambi na baba aithe kambi tantu bakini Itama nani be yaba aithe kambi nukona nyumba ni yethike ni Itama ko nyumba imbingi yonto nyumba ithanthatu yonto mwana nukona mwana wa bwaite uyu nugwibwa aithirwa nyumba yara imwana mwanike ite kuichura mutu wae yoyo antuko oriwendi ni baureti muyumbe o Julius Staitimu ombe kwithia kilikithia na utira body siba kwa ya Nteriji na kambi yusokwa ora eri Nteriji no ntukaita kara kambi rere kontuko netetha cia indi ni ombere kwithire kithu ni antu bati kumenyekana bakuo chonkoni kinya nibo bati kubwithwa kenda antu baba menyo nibo bao bara bakwithia nyumba cia antu hamwe na kambi ya body si no nturu wale bagia baringe mbisara bandege batoni kuntu bethi ba mana batiu na beteringi twetere rigi after siombinge biele kana ginya da tukumya umini ndesi utima mwangi yonge beringe bandike karatasi so kintu ki mheshimiwa Tinjei ene antu amboyuri ni kwaku musiki ki Itama tafadhali turere mwe no luri musi weta na ture na remero ibatwe twingo tobe limongoke mheshimiwa Staitimu tugutumana no na ombe gutusurikana na mbeca cia CDF akamba gutwagira kambira igacokora akarimbera no ntuthai tutina security keni Itama nyoge to tukokote kwa laita tuirakinyeka antu bainga utithara kuna security na no tathure kenda tukaria batwi no batikweya aturetere security tu batu ya tukaria nukono tu mwana ora aithirwe tangira kiraire ara nyumba mwana ora nyasula kawishwira nugwibwa kawishwira nugwibwa endo kona antu bakuthina antu kithumba nugwibwa
endeuri mweshima ugagothwa na security yetu yontore kambi yetu ya itaswa itikithwa. Nikiripotera Meru TV kuma kianikia Tama Igembe North, Beta Mbukiri Onkonja. Na tukitigana na ripoti una ndi tugacokera ruterene rungi na arana bo aciari ni boriti kwithirwa bagikaranagia na bao magita jonthe na kwithirwa bakibakirira na kinya kubatara na mataro jegie muturire bakiaria atongeri mwanya na boni betete nambe na kuona ni kimako kio bakiwa antu babethi ni bakwithirwa muno bagita mwerekera jwa uturo no ntu bakwithirwa bate kugwata mbaru ni aciari bao na kwithirwa bakiawa kirira kira kibatere na kunirwa nkuagaya atongeri baba na ndi betete nambe na kwithirwa bakiuria aciari kwithirwa bakijukia mutaratara jo kuthomithia ana bao wethero ni mwana omwiji kana ni mwana wa mwari na kinyankuruki kurua michi kana njeti yonthe tithiro igitikiria rwaria rukonie mantu jegie maisha kana miturire ya antu nikienda bomba kwithirwa bakimenyera ana baba batikethero bagitonyithia kiri mantu jatibugi no mwandiki wetu Anteto Mutugi wa Kiambi ari na chotariria aciari ni barombi gukara kuina na bao na kuba mataro kwithira kaingi na bauraga kumana na kwagia mataro na kinya kubonia wendo bwa muciari kuona na baba kagita karabara cukuru ne bakwania mitugo yagirite. And as parents, I want to encourage you, take care well of these children. One thing we understand, our watoto si wenyu, we are just called as stewards, and stewards is just to take care. And if I told mtoto anashindwa kupata yale the basic things he need to have, utakuwa umefeli mahali. So let's have that close contact with our children. Kama kuna shida yote, some of us we are experts in children matters. You can reach us and we'll be able to help you where possible. Sometimes it's not only about resources ama pesa. Kuna hali vile venye tunajua tunaweza kusaidia mtoto aimarike kutoka mahali yako. Whether they are drugs, whether they is indiscipline, whether it is a career choices, career path. Wangirwa gutethera ikundi bia gukiriana ne gwetete bateana kuthomithwa. Because this child, if you empower him in the education wise, he will be able to think even how to navigate life in terms of job ama income generating. This child will be able to be placed in a corner whereby he's not going to evolve into things that we're going to distract his life, especially things to do with the drugs na indiscipline cases in the society. Kurukia aciari ni baetwo mataro jaura bamba gutetheria na bao kimuturire mwanya na kithomo. Sometimes mtoto si kumulipia shule na urudi nyumbani. If you talk some of them watakuambia kama mimi napata shilingi 1,000 nikifanya kibarua, kwa nini niende shule? Maybe pale mali yako anaweza uza miraa, anaweza endesha bodaboda, anaweza enda afanye hichi. But you see, this is out of ignorance, hawajajua. And that's why we combine that knowledge we give them in school with the mentorship programs that will be able to align their life well. And I'm very happy that a number of stakeholders are here. Whether you are in government, whether you are in church, kila mtu achukue nafasi yake. Kama ni kanisa, tuombe hawa watoto, tuombe programs, tuombe leaders. Tukiwa shule, like Prof, I can see you have a Prof here. This young generation, there is something that we need to gap. Because sometimes, if we doesn't get that gap between some of our leaders who are beyond us in terms of age, there is something we may miss. And that's why it is very good that we partner with even this young generation and even young leaders. There's something that has come up called the AI. What we call, okay, some of you maybe have used what we call ChatGPT. If you get a leadership in an institution where a leader is has not been in that dispensation, may take it as an something negative. But if you sit down with the people who are in this age, they will tell you that it's not a negative thing. There is much you can harness out of it. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Beta Mutugi
wa Kiambi. Na tukita na mbere ni ati nawe Silas Kirimi uria ni mukaririgiti wa Kusto kana mutongeria wa arimi ba majani bara anini nuna tete na mbere na kwithirwa akiuria directors bethirwa bagitiumiria na kwira arimi mbeca cia bonus ni jana mwaka juju ni kienda beta na mbere kwithirwa bakibanga akiaria nkurukine tete na mbere na kuwa directors baba ni bagutumira mbeca cia arimi ba majani bothuku na bo ni kuringana na ntumwa ira ikuoneka ndene ya mitandao no mwandiki wetu Anteto Jeff agituma ari nacio tariria nawe Silas Kirimi mukaririgite wa arimi banini ba manjani aja Nthigurune na umirite na kuria director wa factory mwanya ni bethere bagika werune ni mbeca igana cia bonus bakethera bakiria arimi ba majani na bo ni nyuma ya nguto kwithira igitamba mitandao ne ati mbeca cia bonus ni cithirite ikina mabu nene na ripoti rera gwa turagwete kumania na media ibara kirira bambiria kumirega bauga tebo baandikite indi tukoria atiri eu yenu boandikite no ntibo kurega yumenia na social media yenu iriku kabwetere to gutwari turenda butwire rate kurio kenda tuibanga murimi amenya uratumira mbeca ciawe no ntukwina thine nyingi muno na tutakwenda kwewa ngono inyingi cia kamankura ati mbeca ni kari mbeca ciongwa turenda ira bwatwirire tukibuthura mwaka jora jwathira bwatwirire mbeca itikorwe na mira ciringi 60 kairi pa kilo na turi expect ciithire nya cititie kuma 60 mwanka 75 kenda tujuria 100% ira twaugire nere nya president wetu rorio augite ni possible murimi kugwata ciringi igana ni are kinya nkuruki orotithirite director baba kiara nuntu bakwithira batinenganirite fertilizer manto ya fertilizer chui mweri we komitwitite na ibuije bwega arimi bekaira fertilizer majanine na ndikenda bona majani yabo kwenda ri na majani ya kuritiri katugekira fertilizer ri kana yakeje nyanga yithirire taura bwathithire mwaka jwathira twekira mwanka maketha jetu ja nyia muno nontu gukuonania ki mathabu jetu maketha jena mite sana mwaka juju na bukeja utwire maketha yau jena mite jatumite bonus yena hapana eu ni you are only making na ketha ibu tumite mando ya karika batu tutikwena mando ya karika na bonus yeu butukeja utwire kena na mono ntitwarikanirie na thirikari bonus ye kare akwina makana uguri ruongo bukathuka thirikari kanenkanira subsidy murimi ari we mbeca no ndo agaketha majani jau ko tutekeje kwirwa mbeca ikwina magute na sababu ekuga mbeca ikwina ma ni aria kirikiria orotithirite director baba kara na kuga ni bethirite bakinyangia bunene mbeca cia murimi wa majani na kinya minister wa urimi aja Nthigurune Mutahi Kagwe ko tutekeje kwirwa mbeca itio no ndito kuona yore nya ura mbeca igutumirwa ruaru itoronere bokamatite kamite baibanda baba ingi muno boikia Mombasa tuwania factory gikamata akamiti 500 bageta Mombasa kiragwa agwikyo betite kuthoma benchmarking itithithagua ni antu bonde thithagua antu bakai kenda beja bathomithia babangi in fact ndathugana ye bukayukia muntu umwe kana bairi ndene kibanda lakini bwajukirie 500 jonde kana na nkuruki nontu factory ire na ibanda igana rimwe pau nkuruki antu 500 na nande no kuona ibo bwajukirie boikie no bonde bugacoka bwaba mbeca inyingi muno mamilioni mbeca icio burabwiri kuraitha bukona mbona cietikeje kwinama kaba karakare bwamba bunenganire bonus bwije bubaikie gita riu ringi na butarite antu bakaite bonde kintu kiu ntukumenya public participation iri kubwetere arimi bwaberi bukwenda gwikia akamite bonde benchmarking na ubwita Mombasa kwou au itumenyerwo muno kuri na timu yengi nene muno tukuonera umire yaru ama itongeretwe ni minister CS wa agriculture eta United States ati gwita kuraitha moguri jainto ndaromba na kwinyia ito baketha batumirite mbeca cia murimi wa majani ibatumire mbeca ingi cia thirikari rivini ya thirikari ingi indi tebeja kuga na barachwirire majani uguri murimi wa majani agitwe mbeca kethera teu anto bara ibete kirwe beja baguraira majani factory ura twaugire tutirite ngarama ura wina nyonta no wabwire kweja uchwage kunywa ibeja bakagurira na
twini mbeca cietu ikienyangerua na urongo. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti yu tukitha twicokera ruterene rungi na nabo arimi ba majani ba factory ya Miti Mikuru nibethirito bagitiumiria na gwitana mbere na kuromba mutongerwa mugongo Rais William Ruto akwithirwa agitigira bakuriwa mbeca cio ira cierikanite ni ciji bakiari ni bagwite kinya nyuma ya munini wa mutongerwa mugongo kithura kidiki kwithirwa agitumiria ati bakethwa bakinengirwa mbeca iji na ndi mweri jumo ni jwithirito jwikuluka no te mbeca kana weru bethirito bakiona nguruki antu baba nibetite na mbere na kwithirwa bakiwa ibakumenya mbeca nicio mbere kwithirwa igikirwa akaunti-ini ya factory Miti Mikuru indi directors barabara ikuthai nibethirite bakirema na mbeca iu no mwandiki wetu Anteto kuma Rutero Rwanda Msimuturia ari nacio tariria. Na sasa hivi imepatikana ile pesa ambayo ilikuwa imerupiwa ya Miti Mikuru Tea Factory. Imesemekana wakulima lazima warudishiwe pesa yao 131 million shillings, na mimi mwenyewe nakuja kuleta hiyo pesa. Mimi napanga after 1 week or so nitakuja wakulima ndio warejeshewe hiyo pesa. Ni miario ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki tukuinkaira lungite kaunti ya Meru agitumiria ati milioni 131 charimba Miti Mikuru chombeta kwithira ikiyu chirikite kwithira ikionekana na ikawira na kwamba kwithira kireta mbeca iwe wengwa ndi monkera thiari mbaba Miti Mikuru bari wombeta kwithira bagetera na kunoa ikira bakuiba rekite kwamba kwithira bakimenya mbeca chombera kwithira ikira kaunti ya factory Miti Mikuru ndi mandirector ba factory barete kwamba kwithira bebarea ketabe ya kwamba kwithira bagitumira kwithira ya factory ya muga ontubura arimbabo mbeta kwithira bakiwa batetikiria. Sisi tumesukumana na KTDA mwaka mmoja sasa umeisha. Pesa yetu tuliambiwa na Deputy President tulipwe na akapeana ultimatum ya wiki moja na mpaka sasa hatujalipwa. Saa hii tunasikia kuna signatures ambazo directors wanaenda wakisainisha watu usiku ndio ile pesa yetu ipingwe iende ikajenge factory. Pesa yetu si ya kujenga factory, pesa ya factory tulichanga kitambo. Tulichanga pesa ya factory kitambo na pesa 1 million tunataka ifikie mkulima nyumbani. Tunaomba serikali ya Samuel Ruto pamoja na naibu wako Kithure Kindiki na MP wetu wa Tigania na East Mheshimiwa Mporo Habori ambaye amepigania pesa yetu sana. Hii pesa yetu ilipatikana 131 million. Mkulima anataka kulipo ya pesa yake kwa haraka sababu watoto wako shule, sababu ya fee na chakula hawapati na hata wazazi hawapati chakula. Tunaomba serikali yako Mheshimiwa Rais, hiyo pesa yetu yashiliwe. Kama ni huyo mkubwa wa KTDA na CEO waseni hiyo pesa ya Miti Mikuru, mkulima wa Miti Mikuru apate haki yake. Saa hii tunauliza ya kwamba njoo hata Deputy President alisema ya kwamba wakulima wa Miti Mikuru wapewe pesa yao. Hiyo ndio swali tunauliza siku ya leo. Director wetu nao wanasema hivi, wanasema hizo pesa hazitalipwa saa hii, wanakataa kusaini. Wanasema hizo pesa zitalinganishwa tulipo pamoja na bonus. Sisi wakulima tumekataa, tunasema pesa yetu ilipwe venye sisi tunasema. Sisi tunasema pesa yetu tutaki ilinganishwe na bonus. Ndivyo tunatumana kwa President wetu Ruto tukisema vile Deputy President alisema tupatiwe pesa zetu tupanye nazo kazi. Irombare wanandene kiri munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na mutongoria mugongo Rais William Samuel Ruto kumba kwithira bakumira nteto eno tira bakumba kwithira bakirwa mbeca chira bakuibeterete kwa kaita karaya. Tunataka kukuomba kutoka leo yule ambaye amesimamia wao directors na yule ambaye anawasilia hiyo pesa wamekataa kusaini hiyo pesa ipigie mkulima. Kwa hivyo tunakuomba rais wetu wa Kenya, tunakupenda sana na sisi tulikupigia siasa mpaka ukaingia kwa hiyo kiti ya rais. Na sasa sisi tunasema ni 2 term. Kwa hivyo tunakuomba ya kwamba 2 term utufuatilie hiyo pesa yetu iingie kwa mkulima. Nauliza Mheshimiwa Rais sababu leo najua mko na director hapo wa Miti Mikuru na mko na CEO wa KTDA hapo na chairman wa KTDA hapo. Waulize pesa zetu zilienda wapi, ama ndio wako na nguvu kuliko serikali. Serikali tutetee haki ya mkulima ipatikane. Hizo pesa 1 million tulipo kwanza, alafu ikuwe na payslip yake. Sasa tunauliza serikali,
Serikali na director wa Meshimekoro nani mkubwa zaidi ya serikali? Wanatusi hata mheshimiwa wetu hata hajui kufuata pesa. Pesa ile anafuata, hajui ile anafuata. Na audit report wakati ilifanyika Meshimekoro ilipatikana pesa yetu imeibiwa 131 milioni. Tuko kwa serikali yako Mheshimiwa Rais na tunapiga debe yako ya 2 term. Sababu hao wakulima wanalilia serikali yako kuu ili tupate haki yetu, na tukipata hizo pesa zetu watoto waendelee na elimu na tupate chakula nyumbani. Bwana Mheshimiwa Rais William Ruto, kura sote 2027 tuko kwa debe ya 2 term. But by now sisi tumekula mandeni, tuko na mandeni mengi. Tulikuwa tunaongojea hiyo pesa yetu kama vile Kindiki alisema, Vice President alisema, alituambia kwamba pesa hiyo zetu tutarudiza nazo watoto wetu shuleni. But now, even by now, hiyo pesa hii haiyakuwa released. By now, wakiwa huko State House, we asking for this. Pesa yetu iwe released immediately. Shamani na shiyo, bare to saina pesa. Sieto tunenkerwa. Baka wapa karinganira na bonus. Tukuria na boto ya arimi. Tukuria na bo arimi. Tukuria to nenkera pesa sieto. Slibi ya mwanya kadio. Na bonus ya mwanya kadio. Na to ba kiumia kemwe. Tariki 19 ike okinya to tenekera pesa sieto. Batwe pramusu mukuru manager na madirekta yawe yatetera yaekuo. Kiripoti na Meru TV kumatiani mbechanda msimoturia wa Dhirinja. Tugitikana na ripoti tugachokera mwanka ruterene rwa kaunti ya Tharaka Nithi na Nandi na jumu chemanyo jurajo ko kareojo kwariria na guchuira ntaira mathina jira jetete na mbere kwithwa ya kirumirira sub county ya Chuka South na jini jombete kwitha jukithithika ntu kwena arua kenine kia DCC Chuka South muchemanyo juju juratongeria kathumba bakumbite kwithwa bagi kinya ario kana batongeretwe ni OCPD wa ruterero no bwana Cheriot wamona kinya ofisi ya mubunge wa ruterero tongeretwe ni Gelbert wamona Professor Erastus Njoka na kinya Reverend Patrick Kirimi Njoka uranwe withiritwa kiromera makanisa ya PCEA kuma ruterene rwa Magumoni ona kinya atongeria bange kathumba ba antu babethi na araba kumbite nandi kutha bakiariria mantu na mathina jara rumiririte sub county ji no mariki wetu anteto kuma ruterero Ndagara Waiguna ari na ciotariria mucemanio wa kwariria mantu makonio thina mbere ndeni ya subcounty ya Chuka South no uruthikite ndeni ya Karabine na DCC wa subcounty ino bwana Wachira. Mbeleni hapo kulikuwa na some divisions, kulikuwa na mambo ya watu kushikilia dini yao na kuwa na ukabila kidogo hapa na pale, lakini tulipoingiana na tukashikana pamoja, we have been able to work together as a community bila discrimination yoyote kwa dini. Maana tumeingiza dini zote pamoja, zote ambazo ziko huko ni kama kanisa moja 2 3 tu ambazo zilikataa, nazo ni za wale watu wa kanisa ya watu 5 ama 6. This is a great sub county because there is no part of it which is dry. It can be a model sub county. Now what we need to do, because we are starting from somewhere. In fact, I started Chuka University and we started from nowhere. It was made up of timber buildings. It wasn't like antu baitengo mwanya bagikinya bantu agabaria wathomigwa mona watimbaru bakithomo ara kerio mwambio mbethe kumantare na kwarietwa Dennis Mugendi na muthomi Professor Erastus Njoka ibogete kuri na gitumi kiambio mbethe gwikirwa kiri mustari wa mbere kagita karakanya kawira konekana baby thia kiri mantu mara mathuku mara momba kwangaratania maisha mao. Machifu wetu bado wakiita stakeholders wa include my youth pia, so that bado wasome leadership na watakuwa sawa na sauti yao isikike. Drugs imespread sana, drug and substance abuse imespread sana, it's all over. So I don't know, sababu ukitembea everywhere unapata wanalika ndio wanatumia hizi drugs, ni wengi, they are all over. So sijui yenye serikali itatusaidia hapo kukamata au kama vile mzee amesema. I think hiyo ni wao tu wana supply hizo drugs. No time when we will be happy if the youth is not happy. You have seen the way the agencies have been behaving. So what we can do is that we should encourage entrepreneurs to come
to this sub-county. And I heard it from Mr. Cheriot. That is very important because if we have entrepreneurs employing 3, 4, 10 people, we won't have people loitering around and taking drugs. If tamefika Vision 2030 tutakuwa tuko wapi kama tuko sasa? Naelewana? Hii maneno madawa kwa mashule tutakuwa tumetoa. Hii maneno madawa kwa hii maduka yetu hizi. Are we able to remove this from the market? Mucemanio witanitwo DCC Bwana Wachira ara Professor Njoka Rombete akari kugwatira sub-county ino nikenda kumikuria. People, and we are the people who will develop this place. Put up campuses like in Mukun, make sure that everything works well and everybody will like come who are in office, let them do their work well so that at the end of the 5 years they will tell us what they did. And others may come. If they are more powerful in their deeds, then it will be something else. But I support all of them. I support the government and those who are doing the right work to make the community go up. Usipindi wa Kibugu Bwana Cheriot akiromba mbiombithe kwimenyera barabarani nikenda kunyithia mitino yetheretwo gikarikaga kaunti ya Tharaka Nithi. Miaria wetu mbaru ipadhire Gikiremi Njoka murugamiri wa kanisa cha PCA parish ya Magumoni. Na ile ka service lane yake amewekewa. Lakini unaona akiwa kwa barabara anakaa hii karibu hata achukue yellow line ile. Unanielewa? Unakuta we have accidents kwa magari ama pikipiki tutafanya but tukianza kushirikiana hivi tunaanza kufanya transition. Kuna sponsors, kuna NGOs wako hapa na tuletea sisi training hapa kufundisha watoto wetu. Sasa we don't want to lose anybody. Tuwe na kikao cha kuombea nchi yetu, kuombea location yetu, kuombea makanisa na kuongea mambo ya kusaidiana na kuinuana. Huwa tumeita wafadhili tofauti tofauti wale ambao wanasaidia wale watu wetu kwa maarifa ambayo yatawasaidia Mukamati kiondoga mujumbe wa Chuka kama ng'ombe Bwana Ngiribati Mbuba kiromba kwa timbaru bakithoma gutirithira cukuru cia ntere ino akiuga imoitire bantu eganaire akubi kwingwa. Kuwa leader ukikataa kuchunga hiyo shule yetu itafungwa. Director Kaburu Jody de tutafunga. Mimi nimetembea hiyo shule siku mingi na kama kuna shule nyingine hata sijawahi enda nipate kama hiyo. Unaenda siku moja unapata kama kuna siku nilipitia hapo nikapata kuna form 4 walikuwa hiyo siku nilienda form 4 hakukuwa na mtu hata mmoja. Hiyo shule tukikataa kuchunga si unaona hiyo tunaenda kufunga. Mnakumbuka tuko na Nyaga Kairo. Si imefungwa Bwana Javo. Tukikataa kuchunga kama hii institutions zetu zile mingi kama tunaenda kufunga. Magecigo munge gachuka kama ng'ombe nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara Waiguna. Na tukitigana na ripoti ya Ndagara Waiguna na ndi tugacokera ringi aja kaunti ya Meru na rana kwa kariba Githongo ira iri gicigo mbunge kia Central Menti ni bethirite bagitumire na kuonania kuria kuganirwa kwao ni kiria bakuwa barabara iri guthondekwa rutere-ini ru ni kuthondekwa buthuku bakiaria akariba ba ni betete na mbere na kuuga bo ndene barabara izi baraikirwo muthetu antu agwikirwa mwaramu no mwandiki wetu Anteto MC Mwitonga na gwikinyiti rutere-ini ru na turetera ripoti iji. Ni mariga na untubuti bwa withire barabara ithondeki Mwankira akari bakeja gutegera ugategera mbuga no gucionera na ni nyuma ya kwirikana ni turi moramu aria gukwirikana ni tiri Mwankira aturi na akari bageta kwa mutongeri omwe Mwankira kwawe bakamwira utirumaka no kunda utitete otuonera na ya gwita nombite kwaraniria na atongeria baria bario na betikiria bagacokera barabara iu to Eric Kiambi ni mugari ontureje na ni amemba baba aturi baba bambita kuma nje kwa meja kuona njire ore kwenjwe kari na kinyande kweja na ndikuona ore kari ni muthetu jo eturi iguru ria muthetu jonge na jo akinyirwa itokare na mutumwa wa muritingo giaja ojo atwira ngugiga chokerwe ere onthe lakini tuendelete oito kuona dora enderete na kithi ya finishing na nde batu kira tukuromba ere thirikari ne tuthithirwe njire na njire yagirite mbeca cietu ciogoti irite ngugira yagirite nikenda kariba baba karabwega
na batu tugwiririe thirikari yetu tuona ngugi karibu wega ende ngari kario ngugi kario jo batu tutukugwirwa nio kabisa no tututi ukinyirwa ni utungata bora tukwenda ukinyirwa ibo wega sana mbera na nkuigwa na hiyo ni nko ukudithiria barabara eti na ni stretch hiyo nthe woga ni kwenda ete bote kwenda muthe tujuju burenda maiga nani no tondenjerene nibo kuona ndina ngari cyakwa njerene poka mpingira ngari cyakwa inkoreta rodi na ni barabara era babu eri aje bwena mwara mjokoreta aje njerene kwe mto na mwara mweri era aje au no kwenda kujuita na randera jogera muro barabara nera reko eko ingiro goro ntukwe barabara ngi kutijwe na nde kuma thaiji nonto kulingana na thaiji nkuga ni ndugolirwe rectify aja jerene iteri jerene atimekinyerie imbie rori emwere tora medanga tripu ithano na ndi imbieu kwa ujo wimoju ake na mojujura baretete jote na maiga moju iju muinge hotomba kongera moju egoro moju okinyira eti toranjira rori wingwete kiera bati kwetwa etora wa maita jaere koga wa jaere lakini ere tora wa jatano so itokoromba barabaronga merete njereje bachokere njera batokinyere njera ore batere na bekere nyama iga jara jakethirone nonto ijo jakomba kukaranjerene boe kabisa hii njia ya Buthugushi West Gekune going to the forest utewe thithitwe kayarari yake na bila jire gwikwa imaiga takumerandire muju noro kwararia wa thirikari neja ategeone na kirima inkumwira uwe kirima na kwa umete guku na ugure guku kwa maguna na ndiko gutumothithia njira uju nontu maguna jai naja murungu na kuigwa nori muntu ng'ombe murungu niko kuthithio u eja utane na njira wone mbeto angrande sio moria eta susani gaki aja turi irije gekone na njirero thithitwe teuto gwitu tegwireretwe yo no ntubwari batwikirite muju antu atwikirwa maiga jandiko na turenda maramu tutakwenda mwera kagoto thank you mbeta mwenda kalimania kana official name David Kimaita onitena manto maingi ndonture mankuru na mbithairo ndi friend of Mheshimiwa Kirima na njire mankuru ndumo barabara mbega Mheshimiwa Gitate athithia na finally Mheshimiwa na arombire gwitikaniria na leaders ba Kibaranyaki na athithia na njira tewe ne county council na ndi woni kwe mantu jaugirwa tha cia rukiri na yu ndokera complain kumegoro ndaringire jeni contractor na nditwire muije na ndamwira njira ni kiribui na uga agachokeria rukiri ndingire chairman wakera na ndamwira natige kwirora njira kari jatege na metho jawe na rira chairman ejere rukiri na ndingire ambira ukinya na gwitikaniria na uni complain ciakwa ni ugo kari na thaire antu ba press bagwitia beja chama no kale ukinya na ndaitia mankuru buying center na ndigwita twakara na chairman netikirie na bauga contractor wagachokeria na ala kuthuki nibo bakuga ati barabara etibugi na bariuga muthetu jubwite ucoka muthetune indi muthetu tigwikwo barabarene ni akariba mankuru nibo bauga mbita MC Mwetonga nkureterete na nkiripotira Meru TV Kenya. Na tugita na mbere ni ati nawe Kipchumba Murkomen ura ni waziri wa ukaria bondene na wathani bwa matura tukona ruwa nombete kwithirwa agituma ntumiria kuboreria kiri nja kana family ya Kialo Mbob ura ombete kwithirwa agita uturo bwawe ni nyuma yawe kwithirwa akirathwa ni antu bate kumenyekana muci munene jo Nairobi akiaria kuruki Murkomen netete na mbere na kwithirwa akiwa rwangi rokaria ni rutete na mbere na kwithirwa bakithithia uchunkuni na bakathuja mwanka bamenye enyangi bara bombere kwithirwa bakithithia gitendo giki nikienda bakajukirwa itagaria rya kiwatho na mwandiki wetu wa Nteto Jeff Agituma arena cio tariria. On the question of the murder of Dr. Michael Kyalo Mbobu,
This is a very sad thing that has happened in our country. It is akin to what happened also to Honorable Ngondo Were. I feel very sad because, as you may want to know, Mr. Mbobu was my teacher and my friend. And we, apart from that, the fact that he taught me, we also worked together. So it's a very sad thing to see him being killed in such a very heinous manner. It's a terrible thing that happened in our country, that someone assassinated or killed a very prominent, hard-working citizen of this republic who was going about his business peacefully. We do not know the motive yet. So I start by saying my condolences to the family of Dr. Charles Mbobu. He was a wonderful man. He was, I can say, one of my best teachers. Anybody who studied evidence at the University of Nairobi School of Law remembers his diligence, commitment, hard work, and clarity of mind. Very eloquent, very knowledgeable, and has left a big legacy in our country, particularly in the legal profession. His book on evidence and his research and works on the field of law shall always be remembered in this country for many, many years. I feel very sad, by the way, about that incident, and I am very interested in knowing what exactly happened in this situation, just like many Kenyans are, but also I am in a position of responsibility, and we have been in touch with the DCI since this issue has happened, and I am happy to note that there is some progress that has been made. Some persons of interest have been identified, that those persons of interest are being interrogated, and many others are going to be sought. I pray that the DCI is going to be successful. We thank the eyewitnesses who have already come out, who are in the scene, and many other Kenyans of goodwill who are giving information to the DCI. I encourage more Kenyans to come forward and assist in the process. Anybody who knew anything that is related to this a very heinous act to come out, because it is in the interest of us in the security sector and the people of Kenya that the truth comes out and we get to know exactly what happened in this situation. And I am very optimistic that in a very short while we will have very good leads as far as this issue is concerned. I just want to say that it is not in our interest to only resolve cases that are involving prominent persons or persons who are known to us or persons who are our friends or who are holding high office. That this is the same speed that must be applied in every case, including the chief who was murdered, assistant chief who was murdered in this county. When such cases of crime happen, we want to see that the DCI moves with speed to unravel the mystery behind such acts. So from my office, from myself as a person, I continue extending my condolences to his family, and I promise that we will do everything to make sure that justice is served and that the perpetrators are arrested and brought before the court of law. I am happy that all resources are being expended to make sure that this issue is resolved. Na tukiete na mbere ni ati no mutongeria uma kumaja mutindo jakangangi ro ijikene na rietwa ya Jotham Kirimi nethiritwe agitiumiri na kwithirwa agikatha bokatha thirikari ya gavana Mutumanto Ethingia akiwa kuringana na mikakati ira thiritwe agika thai mantu ja kuonania ijathongi ndene kaunti ya Meru na arakuwa kinyanja numbite kwithirwa igipungua no ntunjira inyingi na ndeni ciumbite kwithirwa ikithithwa ngurukine tete na mbere na kwithirwa agikatha utongeria bwa gavana Mutumanto Ethingia akiwa mantu jonde ni yethiritwe yagichinjwa mugaru na ura kurare au kabere no mwandiki wetu wa Nteto MC Mutonga ari na
nacio tariria. Nĩ bwega ategeri betu bwana Jotham Kiremi gitora kwa mbita Dr. Jotham Kiremi no mbita kwithirwa tongerete mutingo bwega na municipality municipal manager akiuga mbere ategeri betu batithieje ati kuma thirikari ya mheshimiwa gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethi. Nĩ bwega ategeri betu gitora kwa mbita Dr. Jotham Kiremi iuni ndi Meru municipality municipal manager. Mbere ategeri betu batithieje ati kuma thirikari ya mheshimiwa gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethi kwija wathani-inĩ buria ari na buthai tauni yetu ya Meru nĩgĩrĩtie kũgarũka ta ũbũ kuona mantu janjam ijathire yajarethera je kuku ngari ki mboiraga rietwa ritumero tauni ya mono boiling jau jathirire ni untu uria gavana wetu atwirite baratu aete nafasi cia utumikira antu ba Meru na kwenda mwananchi wa Meru atumikirwo na njira ira yagirite kingi buke yotegera tauni yetu utheru buri iguru mono no utheru bona bubwijanitie na kinya motivation iria yigite kireti ngugi betu na motivation jo mono yumanite na thirikari yetu so kira tukuria antu betu ba Meru town ni ati turiuga cleanliness start with me o muntu no ugi utheru buri ambirie nawe nontu ogwo utheru buri ambirie na ugwe urukoro uru na ru au akwi ugeta urwikire antu aragirite nikenda egiri betu nabo bakija kwegera babegera ba rujuke bekire antu ange alafu ngari na cio twachia ngari cia kinya na cio ciumbe kujuke nikenda igeta gutana aro batutewa kukira ni kuga ni ati ango chokeria thirikari yetu nkatho na nchokeria kinya mono municipal board ya Meru ira itongeretwe ni Joshua Kiremi Mungania ati bombite kweyana ira itawa leadership na kweyana leadership yu ni etumite tukinyara tukinyite ni uma ojo tukwirwa ni municipal manager uria wijikeneja Jotham ni ati uma na ndi kutheri ona jamu gutire na utongeria buu ni bukuonekana bugita bwega antena jange mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV tugitigana na ripoti una ati nabuo urutani kana kithomo kia utea kana kira kijikiene muno ya TVET nigikwirikana nikithiritwe kigukira antune anene arago kwirikana na ndikithiritwe gigitetheria antu bonthe kwithira bakithomera ndene macukuru jaja gutiko makania ura kware ukambere arakwirikana ati mwana wenthe uro kuthomera ndene cukuru iji ni uraki waremero ni kithomo thaiji kithomo kiki na ndigikwirikana no kithiro kikithomerwa ni mwana wenthe akaigwatira kosi ewe ne komba kwithira ikimutethia ndene ya muturire jwawe. MC Mwitonga ari na chotariria uritani bwa utea ne bumbite kwithirwo bukijukua buri ontu buri na gitumi muno egitene riri na nigukuoneka kwina mugaru no ria kwari mbere riria mwana uria waremairwo ikithomo no weta kuthomera utea indi nande nigukuoneka utea buri na umithio bunene aria bakiaria baugite jauju. The chief principal Nyeri National Polytechnic and also the national chair Kenya Association of Technical Training Institutions. We are here in Meru County, and the meeting we are having today is for the institutions of Mount Kenya East and also Mount Kenya West. And the reason why we are here because of dual TVET. And when you talk about dual TVET, we are looking at a CBET implementation method that we have students 50% in the industry and 50% in our institutions. So this meeting today, we are trying to pitch slots. We have invited all the industries so that they can give us the slots that they can be able to give to our institutions. Currently, we have over 20 technical training institutions represented here, and we expect by the end of the day, the industry players who are here with us, they are going to give us slots whereby we can be able to place those students in the month of January. Kutoka Meru Dairy, watu wa Mount Kenya Milk.
And hii program kitu ambacho inasaidia, unaona watu wengi wanapoenda kutafuta ajira, kila mwajiri anawauliza wapi experience yako. So hii program ukiangalia venye imetengezwa, atafika akiwa na ile experience na masomo. Manake inachanganya zote mbili. Anasoma huku akijifunza ile kazi ambayo anaifanya kazini. Labda nizungumzie kidogo kuhusiana na kampuni yetu. Tumehusika na hawa wanafunzi kutoka mwaka wa 2024 wakaingia kikundi cha kwanza, wakarudi shuleni, wakarudi tena, na nashukuru kusema ya kwamba kuna hata mmoja ambaye amejipatia ajira kwa njia hiyo kwa sababu umahiri wake ulionekana pale kazini. Ala, ibwega muno. Marieto mbitawa Gatobu wa Nturarama. Ndio mwa wa barabe GTA sensitization ya mantu ja nduo training. Ria tukua nduo training turiuga gwitana ritwa ba tutura gwikia technical institution kana skuru ya cietu ciotea bakathoma no kenda beta kwandikwa ki industry ira twinacio na kweja kumenyeka kiria bakuthoma kiri institution cietu beja kiri industry kana na betere gwita ngugi itukumba gwetania bwega nontu nara ithiori mono bakuthoma lakini industry ria ntanto ba practically ba na skill. Jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua Mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Na ripoti ya MC Mwitonga igatwikira gatanda tucietu gurubona arua ngagucokera nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV no tuba kwithirwa muna tukumakagita kara twambiririe mwankira ra twamba kwithirwa tukithirikirie jara twakuthuranite utuku bona arua mwankira tukwere ucio urare uragwendete mwathani akotharime uni ukambita njeri wa cheupe.